Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaa iti pagsasao ako nana. Awan serbiti kinapintas, no ti ugali kan aramid ket saan anasayaat. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Stephen, inkakanoalaan jay package ni Anthem. Pangalaak nanang. Kay jay ili ah. Siyak ti umuna mang lukat iti dayjay ah. Wan, ngamnas kan awarasam amin akakasinsin maw. Mung kadaydan nagyun. Amok mait, asaan ko ako amin ti karga dayjay a package. Ay na pare, nagdakkel met tanday ta package nga inkargam dita tricycle maw. Sigurado nga adumanan ti para kang kaditan. Oray sana para kanyak, alaak. Oh, apay ngay? Kastalat ti biyag ah. Siyak nga ron ti umuna amang lukat iti package. Di alaak, oray saan ko ako kwa. Kasta ka day? Wine. Ay, intun bigat pare. Makitam to. Suot kun to dagiti imported abadaw kun sapatos. Kwak na ito at t-shirt na na. Nanay, di mo alaan amin ah. Mangibati ka mo't ah, iti para ka dagiti kakasinsin maw. Apay nga ibagayo pa lang amin nga dasimang put a package ni Antay. Maamwad damot laeng ah, taibaga ni Anthem. Uy, dahito pa maysa. Uy, nagmayat ah. Bagay ko dahito ah. Na, bagay mo mutla amin nun. Ken dahito sapatos na nang. Kukwak dahito eh. Naga daw ti sapatos mo. Di mo mutla us-usaran. Oh, kita man nanang. Umana talaga kanyak. Ay, sus. Uy, na nagmayat. Iso ako kwakaw. San Mariaw. Nay, si Kamat Gaya, minsan ni Stephen. Anya day taawit mo anak kasupot. Package show. Impatulod ni Antay. Kasta ka di. Anya day ta insan. Kita ma. Nay, Ah. sabon kan pagbras. Itid mo kanina nang mo insan. Kita mo dito yung sapatos kan t-shirt ka. Nay, nagmayatan day ta sapatos mo insan. Wala. Impawit niyan tila ito eh. Si kalaang timpawitan na. E dinto ta nabayag nga agkidkidawak iti sapatos. Sumarunokan to siguro mo na pawitan na insan. Ay, kita man kay dinabagay ko ti t-shirt ka. Impawit na pa'y day ta insan. Ay, wala ah. Para kan ka. Win. Sige mapanakon. Indagas ko lati para kada kayaw. Wow! Baro day ta sapatos mo ah. Kuwi na, baraw. Nanggatangan pare. Naggapo iji abroad da ito. Important ko naman. Oo, imbag man. Kasta lati biyaga pare. Sikan, at daan tina iji abroad. Ilakom langan kanyak day ta sapatos mo. Noy, nangina da ito. Di mo kabailan ti presyo na. Ay, Stephen. Nila ti sumunga daw. Ay, eksakto. Suot ko ti imported na sapatos ko. Umaydan sa aglugan. Aglisi ka dita. Apay paglisin nak. Kutsak ti nakapila. Siyak pala. Aglisi ka na. Oops! Agiduron ka pa'y mat. Aglugan kami, ma. Ay, dito'y tricycle ko ti paglugana. Milyon nila. O, anya, kaya't mo taglugan dito'y? Naglastog day ta tricycle driver. Ay na, awan sa balin na pagluganan. Oh, dito'y tricycle ko ti pagluganan nyo. Milyon nila. Kaya't mo kading aglugan iti karag-karag at tricycle. Ganun may sa, siyak ti nakapila. Iso dito'y kayon. O, anya, aglugan tan? Sige man lang. Anya timbagakan ka ni Stephen? Numabalin ka no ti agarum. Ay, kunhakon kat. Crush na ka talaga day dya tao. Kat, anya mo't ngay ti sungbat mo. Kunak nga agarum lata. Kayat mo, mate? Sabagay. Guwapo ka na porma. Kita man jay sapatos na. Nangina day jay. Kan jay t-shirt na. Branded. No para kanyak, tipod no akin nataar kat adda iti kaunggan.
Husto ka. Anwam tikas ka ni Stephen anak pipintas dagiti bado na. Nulas tugmat. Di uray awan. Nagwapo ka ni Stephen. Kas kala artista ko naman. Nay. Apay, anyat mapaspasamak kang ka, Stephen. Agrekos-rekos ka ba't tandita sangwanan ti Sarmeng? Awan na nang. Purma, kala purma. Adang ron ar-armak mo it. Na, agaram kan, katawan pa'y trabahaw. Nya nga awang ka, ag-tricycle mat. Ay kat, umanay nga ron dayta. Kan saan mo mat a tricycle? Tricycle mat ti barkadam? Di mo latultuladan di kasinsin mo, ani Mariaw. Ha? Ni Mario at di agsuksukat. Pitak-pitak lang ta nagitisa ka na. Naa, uyawam di kasinsin mo. Kat dayta sapatos kan t-shirt nga impaw it ni antim para kang kwana kay nalam mo't amay. Diwi ibagbaga. Ay, uray nukas dela ang ni Mariaw tanalay ngagtrabaho. Nagagat ngagbangkag. Iso akas jay kamot kumaa, Stephen. Kapa na minsan? Ijay man ili insan. Mapanak man gumatang iti abono dagiti mulak anatang. Anya kan minsan? Ha? Apa insan? Agpaili ka? Nakachinilas ka? Kastala ti biyag insan. Awan nga rod sapatos, di agchinilas. Naging pispayan day ta chinilas mo na Gumatang akto ijay ili insan. Kinaguri ka man. Ingato man na kita ima. Apay ay insan. Basta ingato minsan. Um, Na. oh, nakangato insan. Hindi mo na yan. Nay. Ay na. Apay ang nagkatawa ka nga insan. Ay sus, abot mo di kilikili ti bado minsan. Ha? Kababain. Nay. Aywan. Nay. Jak amo anapisang Ay sus. Paro ka nga magasta ka. Ha? Sino nga iti mangayat ken ka? Kababain day ta insan. Itulod nakit din insan. Tamapanak gumatang iti abuno. Dahita ti plate. Insan. Ay, esos. Awang pagbaryak dito'y kwartam Buwi na mano ka pailaan. Ay na, insan. Kunak aya nga isublim ti barya. Kukwa mon. Anya? Kukuha ko na ito'y 5 gasot. Katno, 20 pesos lang ti pasahe nga agpailay. Wan, insan. Ala mo, dahita 5 gasot. Na, nagadok kwarta mo insan. Nakalako aklaang itimulak anatang insan. Sige, insan. Panawan kan. Oh, Leonila, apay asim mardang ka? Malabsan ta dita ni feeling. Feeling? Asino? Ni feeling gwapo Ni Stephen. Agiinom damat kada kiti babarkada na. Bartak mat gayam day ta sutor mo. Umay ka, dita sa bali ti pagnaanta. Wanan Jakmat kayat alumabas di tasangwanan dagiti mamarta. Leonila, kita mo? Nagpipintasan dagito'y amula anata? Wan nga rod. Nataripato agarden da ito'y Wan. Uy, ni Mario mat dayjay? Ma'am? Wan, kabatch ko iti high school. Asit gantaman kit day. Mario, Ha? di na kun mabigbig. Ni Rachel daytoy. Si kamot gayam, batch. Katuan, limabas kami dito garden mo. Adong namin ti agiinom di tapagnaan may. Wingayam, nilyon nila daytoy, katrabahwak. Naimbag amalam mo, ma'am. Kastamad kan ka. Ay, sus, makatudtudon samay. Ay sus, Ay, ala. agarbis at talagan. Mapantayo aglinong dita balay. Adda balayo ditoy?
Wen, umay kayo. Baknang kadiday to'y akabats mo? Wen kita amat aday to'y balayda. Di marmol ko naman. Kan kompleto dagiti appliances da. Kan naglinis pa ito'y balayda. Agkape kayo, pay. Ay, nagluto ka pa'y laang mat iti kape? Ay, mapan kamin, batch. Saan kayo pa'y amabalin nga agawid? Tanapig sa titudo. Ay, sa bagay mat kit di Oh, yun nila, agkape tapay. Puro akape dayta. Mulak dayta akape. Ay na, bilibakan kan, batch. Nagagat ka talaga. Iso abimak nang kan, gapo iti panagmulmulam. Wen batch. Saanan ang makapagtrabaho dagiti naganak ko. Isu asya kon ti agmula. Ay, batch. Hmm. Ada asawa maun? Awan pay, batch. Single pay lang. Sika ngay. Adan asawak. May santi anak me. Ang, dayti partner ko, single pay laang. Tanya kami. Agam amo kayo man kit di anaimbag. Di yulam mo. Amangan no da kayo gayam tag kagasat. Nabartek ka manan. Anyat lino tayo masita. Ay, di mo sagid-sagidon day takabli ti tibay. Tanay, agawan to'y buy-buyaag. Mabisinan. Awanan di buy-buyaag. Nagkuti-kutin day ta Ah. tibay. Aglisi ka man ngamin dita. Ah. Agbarte-barte ka, itagbero ka iti kanam. Engkaglutaw iti kanam. Uy, impasyar na kamat ni Mario iti garden na. Impakita na laang dagiti mula na asabsabong. Ay, ada pa'y mula na asabsabong. Wen, katno dayday wanda pay gayam dagiti mula na asabong. Ay, kasta. Nag-sweet kayo matan. Anya nag-sweet. Kunam siguro ajak nasiputan. Kasta unay tiisem mo. Ay, sana. Tunggal pa nagpereng mo kan kuana. Kasla ada ibagbagana. Anya ngay ko matibagbagana. Kasla kunana Armen Nakman Mario. Anya ay sobra ka man. Di mo man basaan ti panunot ko. Kasaan akasta ti ibagbagana. Anya ti umay mo aramiden dito'y balay mi, Stephen. Pasensya ka na, Leonila. Medyo nakainom magbaset. Maangot ko nga rod nga agat arak ka manan. Pampaturod lang. May Ay na, no, adda ni tatang ko dito'y, di na kayat nga umawatak itinabartek nga agaram kanyak. Kasta ya. Diyak kayat ti mamartek a lalaki, Stephen. Taado ti kabagyan mi anatay, gapu iti kaiinom da iti arak. Una yan ti kinaado dagiti pasaheros ita. Uray dala kamatan ang dagiti jeep. Ay, panagaawid nga minun. Iso nga ado ti aglugan. Diyak la kaya ti makikinkin namat iti jeep. Ang mga numapisang pa ito uniform ko ang miniskirt. Bay amon, friend. Addan tulat ta pagluganan ta. Ang rabi inton. Imbag si ka, tawan pa'y asawam, kan anak mo nga ilutwam. When matkit di Ay, friend. Aglisi ka. Addavan nga agparking. Nyamot day tan avan. Amo na nga daagur uray a pasaheros dito ngum umay pa'y lagparking. Ay, Anyamot tan. Umay kayo naglugan. ay Mario, matgayam ti driver. Mario? Umay kayo aglugan na. Tay tulod kayo. Uy, nagsayaatan. Umay kan, friend. Makilugan tan. Kun kat alugan mo daytoy, Mario. Wen batch. Imbag lang adda pakakitaan itirigat ko nga nagmulmula. Ay, nagswerte ka mo tan. Kan,
Nagswerten to ti makasawam, batch. Oh, Junila. Apay ngay, anak kaululi magkadita. Ah? Ay, agtumtum kayo lata. Batch, isardeng mo ditan, taditan ti balay me. Bumaba akon. Nilyo nila, itulod monton. Kumusta Kumusta ka? kan? Ah, naggidan ta pa. Agpada ta iti pampanunutan. Unya rod, kahit anya ngay, kumusta kan? Kastoy. Namiss ka. Si Kangay. Namiss na kadimot. Ah, Kanayon asika ti pampanunutan. Sa anak pa yun ang makaturturog iti rabi. Kasano da ito yan? Inlawak samutan kan ka, Leonila. kastamot ti marikriknak, para kan ka, Mario. Ha? Ngam anya nga iti kinayat mo kanyak, Leonila. Sa anak mo't anataer. Nataer ka, Mario. Gaputa ti pudno aki nataer, kit adda iti kaunggan. Kasta ti kinataer nga addaken ka, Mario. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinapintas, no ti ugali kan aramid ket saan anasayat. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.